Makosa yanayofanywa na wakulima wakati wa kuweka mbolea. Katika video ya leo nitakupa makosa kadhaa ambayo wakulima wanafanya wakati wa kuweka mbolea. Ngoja nikuonyeshe mfano mmoja. Kitu ambacho wengi huwa wanakosea wakati wa kuweka mbolea, wanafanyaga vipi, wanakoseaga wapi, na nitakuelekeza vile vile namna sahihi ya kuweka hiyo mbolea. Namna ipi ni sahihi na namna ipi ambayo si sahihi wakati wa kuweka mbolea. Twende alafu nikuonyeshe. Watu wengi katika uwekaji wa mbolea wamekuwa wanaweka hivi, wanarusha tu hivi mbolea chini. Watu wanarusha tu hivi mbolea chini, ambavyo kwa namna hiyo si namna sahihi. Namna sahihi ya kuweka mbolea kwenye mmea wako inapaswa uweke hivi. Unaona, hii ni sehemu kama hivi, inabidi kuwe na kama sentimita 3 toka kwenye shina la mmea mpaka sehemu ambayo unaweka mbolea, alafu unachimba hivi urefu wa kina cha kiberiti, alafu unaiweka mbolea wingi wa kisoda, kisha unafunika. Unaenda kwenye mmea wako mwingine, navyo unafanya hivyo hivyo. Unaangalia sentimita kama 3, unaweka kishimo cha urefu wa kiberiti, kisha unaweka mbolea, unafunika. Unaenda kwenye shina jingine hivyo hivyo, sentimita 3, unachimba kishimo, alafu unaweka mbolea, unafunika. Na labda nikwambie ni kwa nini huwa tunaweka umbali huo wa sentimita 3 kutoka shina mpaka kwenye alafu tunaweka mbolea kutoka sentimita 3 kutoka kwenye shina, alafu ndo tunaweka hiyo mbolea. Ni kwa sababu mizizi inayofanya kazi haswa kwa usahihi na kwa ufanisi ni ile ambayo inatembea, inatoka. Sasa ile mizizi ambayo inatembea ndio mizizi ambayo inachukua chakula kwa haraka, na ukiweka vile vile kwa karibu unaweza ukasababisha mmea wako kuunguza. Asante, chao. Usisahau kusubscribe na kuendelea kushare kwa watu wengine, na kulike vile vile hii video, na kucomment vile vile. Asante, karibu kwenye Peter Channel.